Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi urangnya rencana kota Vancouver. Jadi ramai yang tanya, oh nyan yang nak komen lah Pak Long kan. Oh nyan awak draw najaknya khusus untuk ya post ba Instagram bla bla. Betul ya ada ron pegaya. Yang tu ya lemah foto mentang betul. Jadi urangnya untuk taprang barannya yang dengan media jenis cukup tegak kaji blog yang kelaganya nyamban. Saja tak post sebanyak-banyak ji. Post saja sebanyak-banyak ji. Ni bayangkan mentang yang post takkan juna 1 juta draw awak post. Mal urang share dalam segala macam dumna awak post. Hai lawan baratnya. Pulau Amerika mandun dikuasai sosial media mandun dikuasai dewaknya. Pulau berita orang tarenga buat TV tetap salah awak Palestin. Tetap salah awak Hamas. Yang kelaganya mbak betul yang nak komen Pak Long yang pegang yang untuk post yang show off yang lemah pada Instagram. Betul memang yang ke all about. Yang tajak tayak peramai untuk tak post banyak-banyak ji. Menyedrok yang komen yang Pak Long nak kata je post. Kirim Pak SMS Pak Long je long post. Okey, angka baik pegang baik tebit tu yang kali tentang ngamban. Urangnya dengan media tak lemah. So tidak ji masyarakat ide di Palestin kadikalan berarti na urang ipai nanggro kafe di Eropah, di Amerika, di Kanada. Dikalan na support nyamban pulau mino di nanggro Kanadanya adalah yang hana disokong Palestin, disokong Israel, yang ino ke berayuk tapi beracara meno. Okey, sajalah menan hukum. Assalamualaikum. Yeah, man. Nyawa tengah siap-siap. Tengah siap-siap keadaan ujian. Mbak. Ini ujian iya berarti di Palestin di Gaza ujian apui. Nampak. Dia tengah siap-siap. Lagi motor Jason Stantam. Mana? Aceh. Aceh stand with the. Okey, nak cuba motor. Pelur noran. Nampak. Nampak becak tayang tangan YouTube. Kapuno bendera dalam. Nampak bendera tayang. Bendera Aceh. Tengah preh pasukan LOM yang tengah teruk yang tengah bersiap oh sorry yang menumpuk jumpa je ni apa nah untuk jumpa je ketua long benar halo kajak. Ye kajak aju dengan awak teh. Kan nalong kan. Nalong Pak Menteri. Halo. Hai. Kok panjang gede. Gede na washroom inantang. Free Palestine. Free Palestine. Wah, tengah jaga namit. Kayak kira namit. Halo Kamal. What's up Kamal? Do you have any flag Kamal? Yes. Where? Wow! Katro polisi sang.
You guys gonna go? Oh, I gotta get out of here. Yeah, we move. right. No problem. Will you pull Which it- one? This one. Will you pull it forward? Like No couple problem. feet? Yeah, just Yeah. this car right here. Yeah. Oh, Yeah. this one? Yeah, yeah. Okay. I'll move. No problem. Yeah. Kerap Melayu. Ah, becak. Martinho keliling kota Vancouver. Yeah! High five! So cool. Hyunjin is like my best chicken. And then she's Lino. Yeah. Hey guys, free Palestine. Free Palestine. Yeah. Keliling kota Vancouver. Yeah. Amri Fazil official. Apanya beneran? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Oh! That's my shadow. Dan oke, ya berangkat lo. Yeah, free Palestine. Ya, downtown. Anadu. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free
silver. Silver. No, like that. Actually, this. No. Yeah, sorry. One time at school, I practiced Minecraft so much, and then I put the ball in my hand. Nyo berarti katruk, kamu kena katruk bak melasah. Bak melasah Aceh. Nampak oh. Nyo katruk berarti. Kejadian berarti polisi jilid-lid tu. Mau ronyo lain daripada yang lain. Nyo katruk tinggal pelah-pelah tu empat oh. Nyo katruk melasah. Melasah. Nampak melasah Aceh. Jadi lah menan. Memang hana mudah menyoino di nanggro ke nanggro Islam. Dapat perken unjuk rasa. Mungkin nyo kahek kadik. Raja lah menan. Assalamualaikum.